يعني طب هي في الدور الثالث؟ اه. الف شكر الف شكر. شكرا اخويا يوسف. عامل ايه؟ كبرت ياض وهتتجوز هتبقى عريس. تسيبنيش بقى. الجماعه قاعدين. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا حاج عامل ايه؟ ازيك يا ابن ابو عم؟ العروسه يا محمود. اهلا وسهلا. العروسه يا حوده. يا مرحبا. لا عرفت تختار يا يوسف. حبيبي يا حوده. عامل ايه يا حاج؟ الحمد لله. احنا لنا الشرف والله ان احنا نسيبكم. الشرف لينا والله. ايه ده يا يوسف؟ دي الشبكه يا ولد. طب يا شبكه ايه طب يا ابني دي هديه مني ليها يا حبيبي مش كنت تستناني؟ ما قلت قبل ما تيجي يا حوده يعني، وبعدين يعني انت مش غريب يا حوده يعني أنت اكيد هتيجي حاجه تشوفها. بسيطه صح؟ حاجه بسيطه والله يا محمود. ماشي يا عم على ربنا فكرة يتمم دي بخير. هدية ربط كلام. دي حاجه بسيطه يا يوسف؟ يا حوده والله يعني حاجه ما هديه مني ليها يا حوده. انا عارف ايه يا عمدة، انت هتستخسر حاجة فيا؟ حد يعرف يصحى. طب يا حاج متولي انا هستاذنك بس دقيقه بس هكلم اخويا في البيت. اتفضل. تعالى يا يوسف. اتفضل يا اللي جوزتي هجوز الجواز عشان يبقى كده مستاهل. ربنا يستر. ايه ده يا يوسف اللي انت اما تعمله ده؟ يا محمود انت سحبتني من وسطهم في ايه طيب؟ كل ده دهب يا يوسف؟ حاجه بسيطه قوي يا محمود. يعني ده حاجه بسيطه امال الحاجه الكبيره هي؟ بحبها قوي يا محمود، يعني لا اللي هي عايزاها. جد بتحبها هي يخرب بيتك، ليه هتفلسك؟ ده بينصبوا عليك. يا محمود مفيش منه الكلام ده. والله بينصب عليك وهثبت لك. يا محمود البنت بتقول لي هات لي اي حاجه، بس انا هديه مني يعني هو انا عشان اديت لك ورثك كله وبتعمل معايا كده؟ مش حكايه ورث كله، بس انا بحبها وهي يعني وهي بتحبني يا محمود. ياض هتضيع فلوسك ياض. محمود الصراحه هي عاجباني، وانا مش يعني هتجوز عشان اللي هي. عشان عجباك تجيب لها دهب ب 100,000 جنيه. انا مش هتجوز اللي هي يا محمود، هجيب لها اللي هي عايزاه، هجيب لها الدنيا كلها. طب والله العظيم الجوازه دي ما هتتم. ازاي يعني يا محمود؟ وريني هتتجوزها ازاي؟ لا هتجوزها يا محمود والله ما هتتجوزها. وربنا لا اتجوزها. تطلع قدامي دلوقتي وتقول لهم ان الجوازه دي انت مش عايزها، ازاي يا محمود؟ ورحمه امك ما هخليك تاخد مليم تاني من فلوسك اللي لسه عندي. اطلع قدامي. بص يا حاج متولي، انا جاي اقول لك ان كل شيء قسمه ونصيب. إيه؟ زي ما سمعت كده، انت واحنا بتقول ايه؟ هنتوكل على الله دلوقتي. ايه يا يوسف؟ ايه اللي حصل؟ بتتكلم يا يوسف؟ اللي حصل كتير قوي، بس احنا كده خلاص نطلع حبايب وتعرفنا على بعض ومعرفه خير. ولا ايه يا يوسف؟ ما تتكلم يا يوسف. استني بس بتعمل ايه؟ هي كلمه راجل بس انتوا عملتوها مع عيل. هات كده، بعمل ايه؟ هات كده بس الدهب. يا يوسف ما تتكلم يا يوسف. ثواني اطلع يد قدامي يا. مش عايز تتكلم؟ طب انا اقول لك على اللي فيه. طب دي هدية يوسف الشقه ليا. اللي انت قاعد في سنه يا حاج، الشقه اللي انت قاعد فيها دي شقه مفروش. ما قالتلكش حبيبه القلب ولا؟ اسالها هي قدامك. هو الكلام ده صح يا بوسي؟ لا طبعا، ده اي كلام. هو انت عايز تبوظ الجواز يا محمود بقى؟ لا ده انا قابلت واحد على السلم بيقول لي ان الشقه دي مفروشه، واحنا ما نعرفوش. وغالبا ده ولا هو- ابوها هو- ولا دي اختها. اطلع قدامي. هو اي حد يقول اي حاجة تصدقه يا عمدة؟ هتجوزها غصب عنك يا محمود. اخرس يا كلب. اطلع قدامي. يلا